ลำกระโตก entertaining ติ้งนะเพื่อนจีไปตัวนี้โปรแกรมดิ้งนะมาบาน MLA election อีไม้ตัวดิ้งตัวกิใส่ทอมยิงหุสาไงตักอมโตเจลหิจิใครที่เจตาตัวนี้เลี้ยงเหี้ยกับยังตัวน้ำมูเล่นที่ไม่อยู่กับยิงตาอามาฮิเล่ปู H มังจินคูปะเฮียอามาค่ะ XMDC เลี้ยงเฮียมาบานที่ MLA election นะลำกาอิจฉาผู้คนเซนซีอาเดียดิ่งโซมาหิมันนะตัวนี้นะอามาตัว houlimna นี่เลยเจ้าตัวนี้นะอี politics ดินมุนหินะsingtangmiteมาบานดิ่งทิลตัวไงโคข่อยตั้มตักอิสูอินตัวสิกาไว้ที่ตัวกิสายบางจีบังปันลักตุโซมามีนาวต่างที่ฮักษณะบางจีบังโดนจางขายที่เดียวกิสาจิที่ที่อุทัยมันนะตัวนี้นะอามาตัว houlimna นี่ดิตัวนี้หุ่นอีตั้งนั้นเปียกที่ใจนั้นนะตัวกิปะทุกคนเกณฑ์นะปุ๊บเกล็กกิปักอามาสับเปลี่ยนดิ่งนะนังค่ะ XMDC นะฮินะตัวมั่วยัย MDC ลำค่ะนุเซีย MLA ฮิโตสมจิตานนี้ไว้ละมองที่เด็กนี้ Member of District Council ฮิหุ่นไปซากันนะฮิยาฮิเลเลงก็ตุปะฮิเกีย2009นี่นะ MDC ฮิอีเฮาตูมาสเตน no six schedule no election นะจีเจียกุนักกุมสมนี่วัล election อันน่ะเกียว่าอย่าฮิa development fund เต็งฮีหงไปโลว่าฮิตัวนเกีย election เกียเลยว่าอย่าฮิสิงต่างกับพวกนั้นดิเต็งหูเสียเบยทูอะฮิเสียกินะฮีเป็นฮี election ในปีดินสิงต่างกับพวกน่ะดิงค่ะอัตุนน่ะดีแต่น่ะอัตุนดีว่าเชียงอีกิไวโฮมน่ะเป็นค่ะได้ครบโลซิกเซดุลอะฮิเกียเลยในนอนโลดิคิดสิเป็นฮีอดีมันคอมมิตี้จิเลงอมนอนโลว่าฮินะดีมันcommittee ค่ะ MDC election หงมเลยchairman ติงmember บวบอลเฮียกดินอลุงลูดเตนค่ะ MDC ฮีนาโตอีกิวายโฮมน่ะเป็นอัปเกรดโตดีหัวค่ะซิกเซดุลตันมาโฮงค่ะอัปเกรดโตดีจิตุบเลงีมาอันนักกิเฮลค่ะก็เฮียตัวน่ะมีติงอินเลงอิทยา district council ฮีดูทุสามอหิเกย์มณีปูร์ government in อาวุธดาฮอนไปลุมเลอาฮิยาelection บังกุมขัดวาลวิ่งหิตาฮิเลเลงextension ฮอนบอลูกุมขัดการ extend ให้เราอาฮินาตัวอัน dissolve นัวเล election นายตัวอันเราอาฮินายัยเตเต็งฮี MLA ฮีนาโตpower ฮีนาบังกิม MLA วะฮิเลงอสุขะนาดีกัลส่วนเทยจดีกะฮีMDC ก็ว่าฮีสังนะ MLA power ตัวอินว่าอมเลงสู่หาเทยจดีกะฮีจีกังไอตัวนาเซียกาตัวเนีย MLA ดินสมฮิโจกะฮี MDC สุขะนาดีนะ devolution of power จีกันนาเดลวะฮีสังนี่เล็กกว่านะตัวเฮียตัวกิสายาตัวมาจิกา ADC bill มั้งเฮียค่ะนักตะกินอากิเกนะเฮียค่ะ assembly เลยพวกลูที่เราหินามอเฮ้ยตัวกิสายบังอาตัวนักเรียนบังอา ADC นะ power ในโจตักเราหินามอเฮ้ยบิลนะบังตันนะพัดตัวมันนานไปเดียเลยบิลเคเลกันนะเวลาฮิเลเลงsomething is better than nothing ดานินก็ก็ยาอาจจะจูอิลุงกิมโลนาวค่ะหุ่นไปซาเตอีเอลซิกเซดุลตันเบกฮิเลdirect funding center government apa na hong pai din waya hi ithu nei nau I power igam ileitang hong ki humbit ding chi ahia tuma amendment hong ki bol di pen hi member som ni le li plus 2 nominee som ni le guk ina gi ye pen hi som thum le khat hong hi to le chi thu ahia wai hi akibe lab lam pangabel akipa huai e area bangleng population sa hi na hi a member tam zo sem hong hi di chi thua hi a member tam zok zia ka power hong ki be lab ding a hi tuan ke lebeng a phat tuam na omin ka thei ke ya a funding to ki sai le budget ki bol thei tuan lo di hilileng ka pa tang ma chu ko MDC ka hi layu na district council ek kha poimoh sak tuak amendment sak tuak te hon bolun chi kha secretariat lama pan a lai a hong pai sia kina chairman ina
a ek le abang kim adai je spen le athei pen nang na hiau khum nangon buai pi in achi zia kuna kana buai pi a point bangza hiam chu kana be lapa huai ngai dan kana sunte hi point khat chi a hong tela wai hi hill secretariat kichi khat tua amendment dia hon puak lu nawa huai atuang kha huai ka ki pa pi mama abi kina hiai hon gen sau taleng hun paisa hill commissioner kichia oma tunbel commissioner hills china bracket sungon ko isakwa akibal lo na hilian pi hi na katheya ajiak chuni danga hill commissioner kichi hi singtangam kivaipuakna pen ma adia commissioner khathon ko yu chi na hiya hill commissioner ke na suan to adanin bel a state adinga chief secretary ne ibang banga kha singtangmite adinga i chief secretary tu ka ken kana mu ahia waisia ka tu kha alung kham hoi ma chu singtangmite district council kivaipuakna kha department khat tribal affairs and hills department a singtangam teng ki puak sak chi chu lungkim Huailou ahia waisia ka ken proposal kana bol na chu hill secretariat tribal affairs and hills kichi a department a employees teng to hill secretariat a convert din hill secretariat omdi huaya hill areas committee pen chairman a hi di waimuna chu hill commissioner in a bureaucrats teng le a employees teng en koldia huai kha member secretary hill areas committee a member secretary a hi di wai chianga district tenga district council office teng kha directorate of tribal affairs and hills chia kha hong om chiat din financial sanction kha amau district chia ta hi thedu etsang na dia tua a problem ma chu medical assistant bang a hong pai om chianga imfala tribal affairs and hills officer kha tribal development officer kha application khong omin doctor khat bang awaki check up saku phaya ho ngai etsang singtang lam tipaimuk area hengleb area ahi kele guite kwal lama pana damlo khathong kipodin huaya tribal affairs te doctor khat ki check up sakdi damlo ma hi le sanga lo di sanga apan pina pia di chi khon chu feasible salo kahi waisia ka at least singtang remote areas village a hong paya lam ka khopi muna a office muna wai kha directorate level adop sang din waya kha hong ki en saka waya pana asum kha direct a sanction zia hileng devolution of power chia 2009 a kan del penu hiai kha decentralization le hong hidin devolution of power le hong hidin ka koya ama chu hiai te teng kon gen kha ikivai hom now adik zolo le hiai sanga singtangmite thunei na akhan jok na di ngim na a draft kana bola hi a pek li phiala hi a hiai hi tua kachi dana hong pai bang hitale directorate kha hills tenga hill headquarters tenga ahong om the district headquarters tenga waiten kha land record bang honen kol lai diu singtangam pumpi revenue department na khoi bat thu om lo waisia ka hill house tax teng bang leng hiaya directorate district tenga ine ile hill house tax idon te bang leng hiaya directorate alu di huaya panakha hill secretariat alu di hill secretariat a hill areas committee ten hiai hills a pana sia ki khonte manipur government a person in apiau hia or huaya submit ngai hi lele hill areas committee thune ina aki submit dia hi chi kha ke deihdan ke na suang tu dan tua i governance su kha a state to a district council to ki collide omin chin a process pai di dan taka kha pai theilo et sang na dia avai hom na lama a minister e bange huai thu tuam hong hitale a state pumpia chief secretary omin chin chief secretary in lai poimoh hon piak dia om le dc deputy commissioner hon jang in chin deputy commissioner in waya sdo te hon jang ai le what is the use of district council chairman and its members i district council chairman le member te bangai hi idi uhiaya mo wai zia ka apai di dan tak chu hill matters a hill chief secretary na hill commissioner
direction a pedia hilarious committee chairman theipi na to hilarious committee chairman apana hil commissioner lai hong pai te kha chairman district council district tenga kha chairman a lut di why chairman in kha out al sdo through tave a through chia zo chianga kha village authority hong tung pandi hiai 3 tier hilarious committee district council village authority hiai teng kha hilarious committee parview na noi oma hiai teng line khata pai di singtangama hilele phai janga bel chief secretary apan dc apan sdo hucha pai di wai kha tuni tana bol fel lo om hiai te khong ma bang le ken chu bol fel tuak hi izo lo thu tuam hitale I try him di bol dik him dia hoi ka sakte khata hi he tanin kon dong phod di gen dia tam lo la ya tua MLA election kha hong ki sak to som na hi na mo I banga nam manifesto le na tup-le-ngim khen khat tin on gen thei diam ka vision ma sapen ka vision chu Khikhekna hi change a thupi ding ana change for next generation Khangthakte adia Khikhekna chih ka thupi hi wai tungtawn hi Khikhekna tut di khat vei thua Khikhek vut di chi hi ke ya changes ichi kha all a process hong pai dia tunia I pat ke le a Khikhel theya wai ja ka abai thei pe na pat ngai hi na ka theya wai bang chi banga Khikhekna poimoh hi ichi le sabte thupil khatin if you want to know your past look at the present na hun paisa na thei ur le tu lai takin bang thil atunga nakim na kyang enin lan if you want to know your future hun hong tung ding na thei ur le look what you are doing now mo tu lai takin bang na sema chi hi ziakina tua I khang son te I khang thak te ma khwa di khwal I le tunia isep in thu apuak ngai a hia wai isep pen kha khang son te adi khwal na om khalo gi ge a tunia I khotang buai veng vung pen kha khang son te adi khwal na anakichitu khalo a hi na hiai pen change for next generation chi thupia ka hon la ka hia wai hi a basica ilu tu ngai din ka ging ta wai chu new thoughts ngai tu na thak ine ya ngaya new choice deitel na thak ibolu angaya hun paisa tia ina tel dan teu ingai tu thaku ngai di wai chu sumna ne ya hi chi te kelen na tuak tham hun paisa tia leng MLA na un ma hang politics an na ki bol ma hang hileleng politics a kha zuaw gen te di chi khong ko yak ki gel a hiya mo tu taka politics sai thei lo hiya sai thei luat hileleng anin didana zuaw ngen didana ki koi mok wai pen kha new thoughts bana ngai tu na thak hong wai ngai tu na thakin kha ngai tu na on piang sak di chu deitel na thakon piang sak di why deitel na thakin kha new behavior hon piang sak di why new behavior omdan thakon piang sak din why omdan thakin kha experience thakon piang sak di mo why experience thaka pana new emotion khat lungel thak dan khat hong om di why in chu na hon thei ding wa na thei naun kha hon suak ta sak ding chi khat johan bung bung som thum le ni changyat na chi dan hiam a om dinga I thei nain hon su atak sak na di thuk taka ngai tu na pia ka ngai dia eiloin ki khek nai chi changa hi cha kilum let vuta ki khek di hiloin tunia mi teng kei tela kwa pewin I society mi le sa ten kha ki khek na ilung gulwa wai dia ikichitu poimoh wai kha vision statement hong hi phota wana commission statement da a khat na hi Mipi te deitel na pen humbittu hi ding wai chianga Mipi te dikna pen Mipi te rights pen kha kembittu humbittu hi ding chi kha a sep su an tak taka huai pen kha
human rights lam to kisai bang Mipi te dikna bang ai kele public interest bang Mipi te dikna chi chen ai kha singtangma teng hiya a holistic view ka hon present na hiya atang pi na tribal hi na tribal tenel siana na sa takoma hi na tribal interest kembittu hiding chi bang in hon gen leng waya hon tuam khom vek a hiya wana mission 1 khatna a poimoh ma sama ma chu ka objective laka mission 1 khat a poimoh chu nam hiya kwa pewin nam inei chiata tu lai takina inam din mun i etle a ki hen puk zel zul a thozo di zo omlowa hi cha kha beidot huai taka i om pen kha ken poimoh ngai tuak kasa ama sa pena mission khatna a poimoh chu nam le gam tun ding na ki thu tua na pan khom na le ki pum khatna pen hi number 1 a poimoh hi kachia huai bana i hiai nam sungma ani na nam tuam to ik relation ik pum khatna ik u naw kha hiai hi kembittuak bol hoi tuak bol lem tuak asing tang mi ze hola apumpia ipan khom kele imu di a omlo ziaka inam hi na ze paite bang ka hi le paite sung nam ki pum khatna ki tun ding na hidin nam dang to i relation u state sunga hiai pen hi article 371 c sunga leng hilarious committee member temo puakna lakatela hiya wana mission 2 mission ni na hi politics lama hiya gamle nam politics a hi tuna huntam inei non una kathei ke ya district council amendment new chik thunei na neng chik hek jek di bang leng amendment bol theilowa ki omta o min open taka hon nang hi chi bang din muna hi i political solution pen akin thei pena ano tua panding no kinding political solution ilom iwal ikimi kianga te political solution pen akiton ipai sak kele ei loi dala om tadi hi hun lap non lo di hi chi hi ken kavision akamu uzia kina ataka leng huai zonga conspiracy paya hi na hi ya hi poimoh ngai huai kasa wana hiai politics noya hi ani na ka gen urchu devolution of power denin kon gena nidang sang ni le koina district council election kumsom ni sung a omlo nun kanadel hiawa ya devolution of power hi tu ni tana i political solution di idel koma devolution of power district council a power tam sem inga theine dia panlak to det yai kanan panlak sau sut job di chi kha ahinona wana hiai politics noya athumna adia poimoh chu article 371 sia hiai sukhat ngai hiai sukhat ngai tua dana dan nei hanga dan azat na di dan theilo zat theilo hi cha koi mo wai hi puang na thuai kasa kum hiai za kum som li som nga lam hiai dan noya i oma hileleng tunia bangjia ka zang lo hiwa chi kha ken ka kwai so nai izat lo ziak azat di dan kha i thei lo ziak ka thei ke huai pen zo hilele tunia izat lo ziak ka igam ki vai hom na buai buai hi wai jakina commission ni na hi politics a hiya nam le gam ki vai hom na politics a hi hiai nuaya thum igenta wana mission thum na a hiai tengto paiton dia ka dei chu khanto na a hiya hiai khanto na nuaya hi abong in lian dewin kon hi dia tuai lai lam focus tu kasa apumpi na etsak na dina youth center khat bang project lian pi khat ki bol helan huai nuaya siam sin na school hoi pp na ya college hoi pp na ya hileleng amabana career oriented coaching bangleng hongom khalo ahina tu chen hong ki sa khedek a oma hileleng ma ni financial
stringency khong ziak bangina du thusama kisa khezo lo tampi omuchi le ka thei waite teng i resource mobilize a project lian pi khat bang bol the en lan wai noya a youth center noya hi IAS IPS IRS mo civil services examination le competitive examination te tenga coaching center khat bang om thei hen lan wai bana educational system a kha ken kadu thusam gi ge sot peka siam sin pol pi president 2003 peka ka hi lai le kana dream le pan kalan lak naw hi residential school through khong bana pan kana la kadu thusam ka aims and objective chu singata residential school khat koi di a branch out di wai changa hiai guite kwala mo mual nuam hia a hi kele akima kiang alem chang zo hiama subdivision ni nei te thum om hi ven thanlon subdivision a khat om di wada mual nuam subdivision a khat om di singat subdivision a khat om di hiai te tenga khat chiat kumsom paisa in om bang hitale bangjia ka mi singtanglam nosia hiaya kibin khom di hi chi bang ngai to na a om zia ka hiai bang project bang om theile chi bang ka ngai to na oma wana hiai ajut center mun ma a kha sports lama hi Khangthakte tu chiang in hi i training ground bang leng TV hoi tak internet hoi tak connectivity om ta hiai te tungtawn na kha ma ani bang akizil thei om ta hi na hi boxing lam hia a hi kele football lam hia imi i twilight te ipi thei na di i train up thei na di international level a hong participate thei na di lampi mun za ong tampi om hi na ka theya yai notice mi ambi kina singtangmite hi lo na sema hat taka thagum nei ma te hi na tunin international level a watel taleng example na Mary Kom bang atup gu na leng hi dia hi leng atha na zia ma leng world champion guk vei sagi vei ala na kha eimi te stamina kha hi lampang kha sports lama hoi takin kitep khele khovel pumpi thei dia ki om dia hi chi kha kamuk hiak dan khata hiya wai bana economy chi chiang ina i khosak na bel i akit kim lo di ma ahak sa de uma len om nidang lai lo na sem na khong bang aleng bu kham khom na kho zo lo sungkwan hak sat na ziak bang mikidai lo ziak bang leng hi khain te wana alei bang na hoi lo namuna lo na sem kha hin hi mai thei hi leleng atang pi na economy chi kha government ale kinga hi government a hoi le i economy le hoya wa khanna a hi wai government hoi a poimoh a wana sumle pa ya i cha min nei le lama sumle pai hau ziak niang nar ziaka economy hoi tu an lo pia aziak chu i economy a hoi na nga sumle pai luang bel a poimoh masa dena ka chi banga government a hoi ngai wai che ani na a kha government a pana scheme le project tuam hongom te kha atun na di muna atun di amudi ten amu diu wai hile financial circulation i khotanga sum kivei kwal pen kha amudi ten hon mu chianga akivei kwal atam le kha standard of living le hong economy le hong wana thum na kwa man i ngai tua ngei lo ilungel ngei lo hi point khatom hi beo wai chu banga hiai chi le standard time kichi khata oma Indian standard time chi kha Allahabad Mirzapura 82.3 degree east longitude wai kha India gam sung pumpin dan sana hun inazui dan wa hiya pai atang pi na khovel pumpi paidan i le wai suwa lampang sa nga hi atum lampang te gam khang tu te yi hu chin India gam sungbang en tale chin Mumbai khong mo wai Rajasthan lam khong hi ya de atum lam gam te kha ya eastern side north eastern a ko ya ar sangkang pe na
Kolkata mo Kolkata sang a changkang zo chu hoi western lam hi ve ke chu hu chi dan a pai khatom wai I changkang zo lo na bang zia ka ya chi kha a root cause kha isud ngai chin aziak bangai chi le Indian Standard Time kha en huaya Allahabad Mirzapura along yichut hong ki khung suk pen huai time izat chianga kha ni tenga da kal ni lam ki mangi ge chu huai de ka ken hoi ka sak chu hoi ka sak chileng a poimoh chini ni danga ipu ipa ten kha phalwa ka nana thon a hente kwanu holo kwanu or anhuan meng jing bai taka anneu wai kha tulaya vai gama phai jang mi te cosmopolitan city te khong pai dan breakfast newi chu wai kha ina phalwa ka tho pa un anhuan meng anneu butun po sun lo na sem char lo na sem charin sun dak som le ni dak khat khong anhun neu mo hu cha khan nan sem nonun ni ta khomia la in tung wei ve khomia la in tung in an ne non an thum ve ma ai chu I pui pa te nan ne ku to chu ai chu na sem pe le ki om non lo ki thada gai mo ai le hu chi hun la ya puk to le nan om tho ma ai I dena ka chi bangina sungkwan ana tam de ubang ana damlo na ziak bang chi bang mo wai factor kha bang za hiam mom di hileleng atam zo nek le tak niang nar taka ana khosaun hun all Christmas hun ai kele phawang hun khong bale hun nuam taka kut tuam bang ana jang hu cha ana khosawe chu wai bang tu nia en kha westes kha da kal ni sung ki mangi ge isep suwa kha tom atomin chin independence nunga Hiai da kal ni iman suwa kha na hisab thei na di na kum som sagi le li le kha khat khong ki man su ai ta wai kha avelun sumin his da kal ni into 74 years into 1 month hisab in lan ai le da kar khata sum hiai za mangdi hitale chin china a currency na khwat khele chin khwat khiak thei de chu hoi zia ka hiai kha Indian Standard Time pen kha munni be ka inei be a hiai north east lama ik khun ngai chu Russia ina mun som le khata Standard Time bol hiawi chu tua da na time loss om lo ni enve jing ei lama kha Kohima khong hiai north east lama kha da nga khwa wak ta mo khwa wak tho hanga cha ina om na se dile om lo time pass to zar office kai di te dak som lama hong kayu tu chiang banga ei laka awang gen le lo dak som le khat lama tung panu dak som le khat lama tung te dak ni khong tan kan tu pe lo dak thum ai le igam changkan na di ko ya om mo om lo we chu wai zia ka I pai dan pen Standard Time khat I set thak theile sei jing lam dak sagi bangina office kai di dan da nga khwawak tai woi da kalni sung an huan na bang na iki sakhol nai le dak sagi he dak giat hiamina office kuanina dak thum khong ina top di hile dak thum ba na office na ba na kha in lama poimoh tuam ki sem ba la tua chu dak kwa khong dak som khong ngak char ina to office kan hiawin wai chiang kha pai pa ud zoma lai mo ma ni lo na sem ten le ku kal zo non talo wai zia ka Standard Time kha India gam sung pumpia kha north east lama mun khat be ka bol be huchile igam hong changkang di hibo da kal ni iman gi ge pen kha mum ei lamin hiai lama ni tak lam da nga khwa mial deong kisata wa da gyat lama Mumbai da gyat a khwa mial le min nasep na di hun hawa haw ei loin nasep na di hun om olin a time ngak tho nga zone khal loi chu wai ja ka Standard Time pen kha poimoh ka sa wai na sep kun pen len na hi pa nai loin a besika mo a besic ko stia kha a solution om thei din ka hingta wai ja hiai teng nat selina kon present di Huailou tela na tuan na tup-le-ngim tuam te non gen tu kha ai na ba khwai ma ya
dena objective la kanon gien kha khei a protector of human rights mo hei to ki sai kha tonon gien kha na la ka telma sum zia ka ki candidate na hi sum na ne he na ki candidate chi te khong kha ipaida nong hi se mo wai kha human rights su khai na the wai to ki sai na banga to right to vote chi khong ai kele free and fair election chi khong hoi gina takai nei thelo kha he bangle banga human rights an su khang na dan na ngai hele on nak su khak loin chin wain hi igama namle gam I na pen kha sum le pa na sa anasa kha tampi ki omta a hi le ken hun paisa te MLA bangleng analung lut sam hi le leng hong ki dong ma sa pen so sum na ne ya hi chi chu a hi le social organization anana telinga siam sin pol khong zete sef khong le organization tuam kana tel kha na ten sum na ne ya hon chi lo un chin ka u lo tana leng hon kayun nang di ma na hi hon chi we chu ai le huai pen kha a pai dan dikhi mai the hon muan zia ku hin chin hi le leng huai a MLA khong a MDC khong hong hi changa sum na ne he ki chi pen kha human rights le su kha voter rights inei wa wana mimal chi ni ne ya hiai voting rights pen kha kisu sakhiam by force yam ki threaten hiam chi te kha hiai te teng isuk bei kele igam changka ngei lo di wana igin na leng hon su khaden di igam khan to na di le khat le khat ki I tuai om na dia kha a basic te kha hiai human rights basic wai changa I public interest I tribal interest te teng kha a kembittu hangsan taka hon kep bit pi tu di ana omgi ge lo zia ka tunia igam sung buai wai ja ka hiai kha abang khat a tup-le-ngim a vision statement khong a leng ka koina a mission statement kho le ka koina wai wai cha to hi imu guardian of public interest mo wai kha guardian of public interest ji chang kha to public ina issue tuam ani te kile ising tang mi na meiti phai jang mi te to kisaya boina tuam ina to mo wai te khong to kisaya nang hang san taka ding ngam din na chi na diam wai le a hia wai chia hi chin hon gen lenga hoi di ka tup ka ngin pen nang to ton khom ko mina mo Khangthakte Huailou Khikhekna tung ding le chia kha Mipi kon chial nada na hiya waya kha guardian of public interest ichi kha Mipi to ton khom thei makai bangleng ki poimoh ta hi lo hiya Mipi ten ngai dan tuam khan nei heu tu ten nana tuam payu ya ki tuak thei lo mo hun paisa khong ala incident tuam om vele wai kha Mipi te ngai dan ina zui thei lo ziak ina zop thei lo ziak le hi thei hi na tunia guardian of public interest public Mipi ten bang ngai dan ne hi wai kha I di wai Mipi te ngai dan pen kha ei amau represent tu hi level amau ngai dan pen en evoke sang din a forum right forum amun dik taka kha kami pi ten huai de hiai de hi veo kami pi ten hiai chi hi veo a chi tua ke kapan di ke huai guardian di Mipi te ngai dan pen a project tu a sem suwa tu right forum huai di ka chi na huai ka gele zan zekina kinle social media like kana mu khangna hei MLR in LR to kisaya mo me de na amendment bolding le me de tribe te humbittu na dia provision boldi aput naw kana mu hei to kisai kha hon pitching leu e dia na bangtani na allow huai din mun om thei dem allow huai dan hi hun paisa khole allow huai dena hiya student organization khonga anaki siam to wa kumsom ni iwal paisa panna ki phupua hiya allow huai na hi tunin min opena hon atek ngam ta ahi na hi tun chu pan khom lo ngal alampi dang omnon ki hun paisa kumsom ni lam paisa in chu agu ka hi cha akolwar pian simdana I rights teu khai channel sia nai cha agu ka chen na pai
a file khong ba le om le ni cha ki sial gu ko ma all ola I rights tenel sia nadia hi cha pai to hi ya tu chianga hi min opena gen ngam ta a hi na hi e singtangmite adia le ki ngai to tham ching ma hi na ka theya hiain hon nak suk khak lo di I singtangam tu le kha suwa July ni nga ina Manipur Chief Minister ina Singno Kangpokpi District of Aswana Manipur Singtangam hi government hi chi kha open an puana hi wai zone ni nungina revenue department in kha thupuan hon nei no na waya thupuan na chu gam kilei to anadina DC deputy collector ina inspection khat abol sak dia police verification hong pai dia waite tungtawn ina revenue minister tebula a chairman nanwaya ngai to hi dia wai zo chiang ina itate hia itute hiam kianga gam khong hin hia ka free gift a wa piak di bang hitale waya hi MLR and LR ek dan kipiate hi zui dinga hi kichia ei gam hi I thei lo zia khia chi ka thei ke ya makai chu in ki nei gi kia hileleng Manipur Singtangam hi community land a hi kele naga area community land ai ya ei lama hi house agama hiya hileleng ilungmon na dina pata ibola pata ibol chu adei Huailou dan chu phaijang kisu ana hiya tuna 6 schedule provision bang singtangam hong ki koi di hitaleleng hiai pata omna teng kha Manipur phaijang suak chi na hiya hoi jakina hill house tax la petho eiloya kha hill house tax di da na hi in sia chi din te gam sia pen kha ei singtangam kilang kijang loin wai kha MLR and LR kha phaijanga kijanga hiya eya kha in sia hi wai jaka hill house tax dia kumtenga sawm lenga ipiak di kha wai kha imo puak hin chin ipiak le ipiak te ma di singtangam teng hi chi na hilele tu ni chianga dual tax ki peta he khong ma bang lengken all mo zia ka ya denina alomin ka hon tun khoma amal malin explanation ka hon bol ke ya namle gam politics pen ka chi na huaya ki tun khom ve ka hi huaya I political solution a poimoh chi na le hiai hong tel nga ya wana autonomous district council power devolution dia ka chi na le hiai hong tel khoma wana article 371 c ka chi na le hiai hong tel khom wai ja ka hiain aveka tun khom wai ja ka amal mala kon describe lo hiya British te hunlaina cheng thuma don wa hiya wai kha British government in cheng ni aneya naya som sagi lenga kha maharaja alengpan Manipur lengpan ania naya som ni lenga kha hausate asia khon manu to dana anaki hom deu a hiya vai hom na teng kha British te khuda om singtangam wai jaka wai pen kha a hi thei tana I right I kep bit deu hilele a lung kham hu ai ma chu ilen record tan phau kha Bisnupura om teng bang le za le som thum le li tak pha hi wai kha akinget chiang ale kingen khezolo disin commissioner revenue commissioner in land computerization pat akisom hin waya din DC tengina na land record sia to nakai khomun lan computer registration computer entry bolun chi kha ahon bol chiang ina Churachandpur district sunga kha khua zale som thum le li kha Bisnupura om kha alen record tu huailama om leiman ava piak di chang huaya Bisnupur lama ava piak kungai hileleng huai nget na pen di sin ananget chiang ina Bisnupura hichibang Churachandpur te gama om kha kei chi kha adon na akopi bang le kanai ve ka yai khong ma bang leng igam sukha su anawa hiya wai jaka Khangthakte adia Khikhekna poimoh ka sakna kha hiai te teng tu nia pan ila ke level gam anakha suwa khini hi tu ale kha suwa hi hileleng apan ladi tu ahi I poimoh wai hi katup kangim pen
ตอนนั้นเย็น Article 371C มั้งไว้บ้านะ tribal rights มาบางเลหุ่มบิดนาเดียค่ะปันลักป่วยโมหินาจีอดีกมาเฮียปันลักตัวไอ้ที่นาเดียบางกัลบีป่วยโมเห็นขัดตินเกณฑ์ที่เดียมกัลบีป่วยโมจูเดนินักกเกณฑ์ที่น่าpolitical solution ค่ะท้าวตัวเต้นค่ะ suspension of operation นั่นจีวะไว้ฮีอาบัยเทเป็นน่ะอินโนป่วยโมกษาอาจจะจูอากิเฮลมาเฮียอินโนเมงเกลกัจจิกียนากาเตตอกิตอนไงนากาเตตอนเกงเงเลยยาเบลอามุดียขักกิงตันนโลกะฮิตูเชียงครับconspiracy เลยอมาฮิหัวเดียไว้จะกินะอีกิตอนไงเดียไว้อีกิตอนนั่นดีนะ affector ป่วยโมเป็นอาเซปส่วนนั่นเดียป่วยโมเป็นดูสิ่งต่างมีเต common issue อินเอวิเล common issue อะค่ะอีกิกอมเดียฮีไว้กิกอมนั่นเดียปันละอมไงไว้ปันละเดียค่ะเกินตัวเนี้ยเฮียบังดินมุนะมีปีเตทหารนาโตต้นโคมเล็งกิเขกนักขัดกระตุดอุดนั่นละกะเฮียสิ่งต่างมีเตกิปุ่มขัดตะกาเฮียอีกามิเลยตั้งหุมบิดนานาเซมไทยดีจีค่ะกระตุดกังยิมขัดอาเสพส่วนนาดีด้านเลยไว้มานั่งละมาบ้านะ political party เฮียเดียวกรรมส่วนนั่นจีอมีไอ้กิเลนัง independent ดินสมเนี่ยเลยปะกู independent นาดินเล้งป่วยกัสเกียฮิเลเล้งตูเลลดินมุนา India government ไว้โฮมตูค่ะ BJP ฮิเซียกินะ BJP เห็นตูดีจูไว้ regional เฮียมindependent เฮียมสร้างนะnational party มา Congress party ของมาฮิหอยกษาไว้ดีนะเกณฑ์เลปันกะลากะโลจินโลเบลปะเทียนทูหินเตตัวด้านนี่นะปาร์ตี้มาไปหอยกษาลำครับโพลปีตัวมินิเต support ปวงจีบังค่ะถังมาไม่ยามไว้นะบางนังตุกิเสียโพลปีเฮียบางนี่นะ support นั้นเปียไว้นะจีเห็นขัดอมทีครับอมเมียเกฮีกะฮงกีสักเขียกด้านนะฮีหุ่นไปซาเตียสุมเละปลายฮาดอฮีจีเทียตัวนี้นะสุมเละปลายฮาดเห็นกว่ามาคอมพิวต์โจเกดิงฮิเลเลงกับวิลพาวเวอร์เละน้ำเละกำกับอินนาเซียกะฮงกีสักเขียกับวิชั่นเละคอมมิชชั่นเตกระตุกกังยิมเตฮีมีเต้นฮอนเนกปีว่าเละเกณฑ์กะฮงเชียลเล่งไงแล้วว่ามีเต้นค่ะเฮียฮอนสปอร์ตปีดิวนักกิ่งทำไมไว้จะกะ objective tup-le-ngim กิจยันตักออกมาคัลส่วนกะหินาฮีฮอนปันปีอุดตั้มปีอมสวดินกะกิ่งตาอาจากเบลน้ำเlegamอีดพุทธิบางเลงออกมาฮงกิสาพุทนี่ดังอาโซเชียลเลงอมไงโลมั่งsociety เล็ก involve โลอาเห็นเตบังเสพนาของไอ้เจ้านั่นอมจัรนั่นอมจัรุนคนนัวของเป็นส่วนนัวของหลงลุดพุทธิบางเลงอมินอุจิดานเตฮิโลวิชั่นสเตทเมนต์ห้อยตักเละมิชชั่นobjective ห้อยตักในโกมาของกัลส่วนกะหินาฮีมีเตห้อนหลงลุดปิวละเมนกะฮีไว้เลยนะสับตัวมุปาเลียนเฮียมั่วต่างปีน่ะลามินค่ะpoliticsค่ะนิติศักดิ์เสียแค่กิเลบังเสียค่ะตัวอีเกียนซุ่มเสียของมาเลี้ยงไอ้ดีงะอันนั้นนิดลวดเสียกินะสับตัวมุปาเตบังกิกันดิดานามินอันนั้นก็อีกคนโลมามั่วหิมาเลนังข้าสับตัวมุปาในนาหงดิ่งเขียตาในนาบังเฮียตุกิเสียpoliticsค่ะสับตัวมาเอ็นเลยหอยตะกาtake up dia hi na chi he ke le sab to meeting le politics to kisaya nak ta involvement in dia hi na chi ha a khovel vai a sab tuam vai lo teng kha setan vai iko izia ka tunia society buaya hiya free hand piak na to kibang in ka koya missionary feel pen kha society ma zangle chu hi chi tu khan na buai lo dia 2019 MLA election Mizoramกลมเตขัดินอนัตัวบางจากของงายต่างเปียกสีเลลักส้มเลงาเลวคนนัดเชีย
ลักซ้อมเลยไงจีค่ะMDC กิคันดิเดตเต expenditure เสลิสวะเสขัดของเจ้าเฮียไว้เจ้าจูอโคตังสับตัวมเละอภัตัวง่ายปวดปีเตปันลังนาเซียกาเฮียบังอาเสียงทูตะกาสุมเละปลายเส้นโลอิตุปอิงิมเตเละtrack record pass record เตตุงโตนะมินอันนามากรรมไว้หอมดีเตลัวฮีจีค่ะสุมเละปลายเตนาโลสุมเละปลายเฮาเซียกากิกันดีเดเทียมนำเลกำนาเซมดีเฮียมดันโลหุจะฮีนาวฮีelection commission in le minimum maximum expenditure limit ceiling leng abola oma wai tan khong kha Christian gam Christian gin na nei ten hi tua bang tup-le-ngim inei di hi zo in chin lakabel Khikhekna tak tun hi inamadina survival question hi nak taka pan ilag diwa hi ichia hilileng khen khat kei saptuam upa kahia onchi chan keile kahi kana chizela ahi keile mission committee a member hinga china atel u lo thu again pol bangleng katuak tam sima hilileng kei ngai dan in bel tunia khovel sian na thupil khatin the world will not be destroyed by evil doer but it will be destroyed by good people who does not do anything mo bang ma ol mo na nei lo hi cha khovel sian na le I khotang sian na te hi cha agal etwa le an kinung hei sanwa asap tuam vai awatelwa le thil teng teng siang vek wailam anit pen poisa lo chi dan deu khat ngai dan khat om pen wai hi ipot khiak sanu poimoh gasa survival chi kha khoswa tak na dia hi min ahin naw le ana sengu reformation Khikhekna takatun na dia min ahin naw le na sengun si le hina pan anala ku hina tunin inamigam ta I society bol hoi ni ichi le ka pastore ka upa chi tellowa kha asetan ngaya ingai namun te kha iwa kibuala asiang thona dia iwa pan iwala kha poimoh hina ka thei waija ka tua I khotang hoi na di tak taka hi saptuam te bangleng waya mi khata din vote wazungun chi khang hilileng a khotanga I paidan dik lo pen waya mi sisa vote khiak di bang saptuam upate pastor te ban waya omuhelan athei wale mo avot gudiang kwan te bangleng athei wale khamu helan nak takin panla helan zan bang le election Maban hong diu helan khosung anaveng bitu helan sumle paya kilete mu wale nang Christian hilo na hi nagin dan to kituak na sa hi china mi ko ngam leubel waya hi I khotang siat na te chains khat hong din ka koi tulel din muna igam sunga mo poimoh diang na sak Hiai bang bol dik tua community point khat le ni non gen thi diam bol dik tua khi tampia oma I khotang hoilo na sian na tunina internet khong izanga election hun chiang in hi ki gen siat mi khat gen siat ama ni ki vok som chi khong bang atamma ma ki gen siat te som pol bang oma huai te khong bang kha a hoi hello I society adia hoilo na siat na hiya ki gen siat sang in hi ki pa toi na ki to son to na ki dom kang to leng wai hi hoi ma din ka ging ta mi hi hialam panga puthuam sonina zogen bangle chil bol de ule chi bangina zogen bangle chil bol kholloin ong wang sok tuk le ka ngai chi dan khong bang a hi izia kina ikibul phu na pe nu hi a basic denin a basic khong ka gen a basic ma ilut u leng a poimoh deu ka chi na chiang oma wai a basic lama hi heutu makai paidan kha Khikhekna khat hen lan wai Khikhekna pen kha a heutu kia wa khek mok hilon I paidan khotang paidan tuam te bang Mipi to ton khom thei
makai bang hi poimoh hi na katheya wana sumnei nei namlegam it chi na mentality omte khong bang kha hong beita hen lan hiai khong bang kha i hek khia ku poimoh hin katheya wana politics ichi chianga MLA hiam MDC hiam zuaw telte te dia ko ina kha ko ai lak khia ko chi hi be ken zuawa mi kha dil ngei loinga wai kha thu taka le politics sai thei lo ta hi a huai azuaw didana iko iziaka tunia i upate i pastor ten kha hi chon gal ete tu le hi mai thei hilile ken ka gen ur jok chu hichia igal et di hiloin chin iwa ki hel di iwa suk siang di anin om tawe asiang vek di ka chikeya mi mal chia akinga a hen khaten nin taka politics ana play oma election kitel na tan kha politics ana sa tampi oma ilaka why pen politics hiloin chin why election aiwa tel na jaka namlegam i ta tup-le-ngim neya ka namte ka humbit dinga ka namte ka tungding dinga ka gama khanto na ka koi ding chia tup-le-ngim hoi tak nei bangleng nana om sam a hi na hi hiaya i concept adik lo te bang kha i bol di ku poimoh ka sa waja ka politics a zuaw tel se le ngai lo hi zuaw tel lo le politics sai the ya hi chi khong kha i theyu poimoh ka sa ei mi a hoi lo ka sak chu thu lai gen le sajang kap awal khong chi hanga awal iwal sak zia ke chu iwal sak lo dei chu mo thu lai gen le sajang kap pa toina om tu nia panina hiai le change for next generation ka chi na laga tel sak ni mo Huailou a kha na ke onin na ke ma suang chin sa hi apia san le no san chi suk zel mo a meaning bang la ki kolai loi chu wai jaka i besika i pui pa apana ina lak to te kha ama ale ama ai chaki ki kolai tua chi bang leng omin chin hiai te teng khong idis ka thei bang leng idis ka ta athak ngai dan thak pai dan thak Khikhekna chi le ai khong bang le banga izat dan khong bale hek ngai aziak chu ei loi kha zamo pipi khonga hi cha cầm bao rằng tê lê kỳ mò, cái sáng nay là suhum tohum ít chị bằng, anh nãy hello hi lê ít tất cả trái mi đang ngà pa na humbittu chị na hình chín, vậy chăng Colgate sulok ít chị thế không bằng mò, awat hình xuống nãy hello, thil thế ngal khai cha hi tun chị đàn đều tê hình chín, dạ mò sim pipi khong bảo upa bằng hào hàng vote campaign ของคณะไปโตปีเดียงหิตานั่งลานนัตุบดานี่นะ vote campaign ให้บังไปปีโตสมก็ให้นะจิอมเนี่ยtu COVID-19 pandemic om zia kin hi government in amau party advantage tanina azang u hi na kamua wai om zia chu tu ta na paida na hi amau program te kha ami u za le tel theyu mo helele a government in kha SOP rules on awangki min kha hon su akhiawa mi hiai za kan hi lo di anne khom na khong phallo Mipi ki kai khom phallo aki kai khom tele hiai za kan mi som li kan chi kha structure khat om huchi a hi na hi a government in amao advantage tana vote zon na le hon jang diu na ka ging ta wai ja ka hun paisa tam masalam hiai pandemic oma boruak environment pen kha bangkhat theile isut job tok theile campaign na open campaign public campaign chi te kha as it is no ni dang lai pai dan pen kha hoi ka sa wai dan pai dan zui de dia hele leng dena ka chi dana government in kha bang chi hiama hon gang na di hon kan na di intending candidate te kha amawa a government ding lai te candidate chau kha hon phal sak diun chin adang te kha hon kham dan kha thon nei ngei di wa hiya wai huna kha media campaign bang leng nak taka panlak tuak hin ka thei ตัวนักเรียนบางห้องอมตะเลละบางจีบางปันลาก็หอยเด็กก็จี
government na amau party candidate te kha campaign hoi taka paipih thei bang inom hen la mo adang te kha ki khop khom phal lo chi bangin na dal banginom talela bang chi panla ga hoi dia why to fight di mai hang san taka fight di why cha available resources and le in ei bang banga kha media lam hi na alternative di zon khia ka ai chu phut di maiตัวนั้นtup-le-ngim non yen te laka MLA bang hongching hile china bang non siem khima sa pen dele ama sa pen chu dena ka gen bang hi number 1 ka koima nam ki pum khat na apoimo a nam dam na nam sung dam na le ki pum khat na apoimo pan khom na apoimo yai pan khom na lo in hi i politics hi bang ma ki tang tung lo di sumle pai in igam inam hon hum lo di sumle pai nei ten inam igam hon hum lo di wai chang a hiai nam chidam lo na ki pum khal lo na kha Narendra Modi inleng honglem zo lo di wai chang a Biden in le honglem zo lo di nan na chi na sama hi alem dia wai de hong kisa ka hi midang nam dang in honglem mok lo di a hong kwan di chu nami na sama honlem zo di le nami na sama wai jaka hiai te teng kha leadership king ave ka hi nam chidam na gam chidam na kha leadership king ai ye houlimna no ma tom na pending na end to te to Churchanpura voters Hiai vote khading tam takinon en ngei ding a hiwa Hiai kha amau ti kan again utom lai bang non gen thei dem i khota nga inama i makai khatina na ahong na hon tel zelwa keileng ka hun man pha ma kum som thum phial bang inami gama dina kana semta khen tuam chi le kuang khen tuam helloina i society ading ina ka hun te kana jang tu ni na sumle pai nei zia ka hong ding hilo ka hia hun paisa te ka sumle pai nei zia kina na hon makai dina na hon tel keyu wa ma bangina namle gam in na zia ka hong kisap na hi no ten no to ton khom ding Mipi te deihdan pen paipih ding no to kalsuan khoma imai lama igam humbit ding inam tung ding dinga kisaut kahina ya din ke chau ha nai na zo ke dia wana kapil na ka thei nai le zo ke di ken leng short comings kanai chillo na pillo na kanai tham ding hileleng to te teng kha ipan khom le ki ha ta hi ipan khom le ki pila hi igen khom le adik khat hong oma hi wai jakin huaya ding na kwa pewin na happy now na kithua pi now na support now hon pia inam bowling Khikhekna Khangthakte i Huailou tunia poimoh ta hi ahuchi keile survival question hi a si le hina omi hi tunin abi kina Deuteronomy bungsom thumchang som le koin bangge nai chi le tunin namawa si na le hinna walzol na le ham sia ka koya hi telun lele wan enina ka ge na hi na hin na dinguna hin na ma telun achi bangina tunin iki sakhe thak di hun paisa te manghil ni hun thaka let us define everyone let us define ourselves to the vision of the future not to the memory of the past thank you kipa hoi ma mai Dunia Pu H Mangchinkhup intending candidate 58 CCpur Assembly Constituency to houlimna heting ihun sagdinga ahon gena tup-le-ngim hoi takani te chiang tak kina ahon gen khia hei to kisai decision bol thei nang na hilela wana apoimoh a hile na decision kha kwa manon lak khiat sak thei kia hoi jagina na vote kha na chi na khiat thei pen kha na right chahi mai na wai kha exercise thei dina Maban MLA election na kwa pe ma ki satina iking ye nai tunia program heting hun sakdi